а на тях им трябват точки. Дъчаните няма да се разсърдят и на една след трите срещу валетата. На тяхна страна и статистиката. От 5 мача Дания има 3 победи, 1 загуба и 1 мач е завършил наравно. В лагера на иберийците допълнително напрежение внесе в поведението си Роналдо, който след първата среща отиде направо в съблекалнята и отказа да поздрави привържениците на стадиона. Сега той си навлече и гнева както на съотборниците си, така и на своите сънародници. Главен арбитър на матча е шотландецът Крейг Томпсън. Ще гледаме Дания Португалия, но ще си мислим за това, което предстои на стадиона в Харков по-късно вечерта. В този час 21:45 шведа Йонас Ериксон ще даде началото на двубоя в Холандия и Германия. За лалетата този матч е всичко или нищо според една от Bucurăm-te în aplicație acolo. Sigur că da. Vă mulțumesc. Binecuvântate. Și melodia Sfânta Speranța. În liceu mâncam cretă și mine de creion. Nu cred. Съветник и търговски представител на концесионерите на Варненския плаж Буните, той ще предложи на сесия на Общинския съвет решаването на проблема. За случващото се ще бъдат информирани и 2 министерства. Чуйте подробности от интервюто на Даниела Стойнова. Рано или късно, наистина, повярвайте ми, ние там ще стигнем до такова положение, че плажа трябва да се затвори. Всяка година излизат изследванията, които са на международно ниво за състоянието на морските води. Говоря за офицерски плаж, там където се излива Шокаровия канал. До края на миналата 2011 година почистването на решетките, които бяха също изградени от нас и за наша сметка, се поемаше от нас като концесионери. Предвид на таксите, които плащаме все пак на тази община, данък сгради, такса смет и така нататък, решихме, че е не целесообразно и предвид на икономическото състояние въобще на страната да правим допълнителни разходи. Затова се обърнах към община Варна за почистване поне след дъждове на този канал. Tehnologice fine sau piele lăcuită sunt cele mai bune variante de încălțăminte Summer Vibe. Preferatele fetelor care cred cu tărie în termenul accesoriu. Sandalele silver cu inserții de plexi sau plastic ușor. Obligatoriu neon. Bon voyage! Diplomatic nu prevede absolut nimic pentru situația în care șeful unui stat are chef se lansează atac nuclear. Nu există chestia asta. Oricum, conform uzanțelor diplomatice, președintele român plătise el berile, așa că dacă prințul de Wales găsea un premiu sub capacul uneia dintre sticlele de bere, avea dreptul să păstreze premiul. Aha. Așa se face. Prin legea... Te-ai dus după bere, ce ai găsit sub capac al tău. Da, uzanțele diplomatice. Asta spune protocolul. Da, așa se face. Nu contează cine a dat bani, ceva, să câștige și el ceva, să simtă că n-a fost invitat degeaba. Păi l-a lăsat să trimită etichetele în plic. Da, și codul de pe etichetă mai putea să trimită... Dacă era vreo minge de fotbal sau vreun pahar, că se mai dau pahare la campanii dintre astea, iarăși era al lui, lua el la palatul. Uite ce de frumos. Da, foarte drăguț. Imediat revenim după o scurtă pauză de publicitate cu băieții de la taiziro.ro. Mai avem încă o treabă de discutat, o altă știre de la ei legată de bacalaureat și, surpriză, nu v-ați aștepta ca lângă cuvântul bacalaureat să apară acest nume, domnul Vanghelie. Imediat, neața!
muzică improvizată Paper Jam a ajuns la ediția cu numărul 6, are loc astăzi de la ora 22 în Clubul Alchimia pe strada Aveve de la Marina numărul 1. Vor improviza astăzi Ovidiu Zâncea, Lucian Naste, Mihai Moldoveanu și Sergiu Catana. Principiile Paper Jam sunt foarte simple. Paper Jam nu e o formație, un eveniment. Paper Jam nu e pentru oricine. Paper Jam nu e jazz, dar poate ajunge și acolo. Paper Jam nu are limite. Paper Jam are doar diezi. Astăzi, la ora 22 în Alchimia din Timișoara. Suntem în București, în jazz, dacă e miercuri, e jazz, de publicat de la ora 20. Bună dimineața, bună dimineața! Bună dimineața! Un mesaj pentru tine, oameni! E clar că s-a nimerit A fost realizat în colaborare cu vechii săi prieteni, legendarii producători Trevor Horn și David Foster. Au lucrat printre alții cu Genesis, cu Yes, cu Frankie Go to Hollywood, cu Pet Shop Boys, chiar cu Robbie Williams. Au un portofoliu extraordinar. Despre piesele care compun Soul 2, Seal spune că este cu totul și cu totul altceva. Șapca întors în cap și cu Adidas și în picioare. În bagaj am două țoale, lângă banii de casare. N-am nevoie de o buzolă, că mă las ghidat de soare. Și jur că m-aș băga la somn, să-mi rulez filmul pe șeslong. Dar spune-mi cum ai vrea să dorm când am în spate o gașcă întreagă care strigă Rapping on! Eu pară nu dorm, nu am somn. Belki yarın daha iyi yakalayabilirim. Neyi? Beni mi? Hayır, ışığı. Oldu.
bir sanat kutlanacak bir çalışma. Tamam. Ama bana benzemiyor. Hangi açıdan? Benden daha yaşlı sanki. Bana yabancı. Sesimi kasette duyduğumda yabancılaşmıştım. Bu da öyle işte. Biraz da olduğundan yakışıklıyım bu resimde. Olabilir. Ressamın gözü. Teşekkür ederim. Който може да свърши фирмата, която не аз съм назначил, тя ми е изпратена от Столична община. Столична община провежда процедурите по определение на фирма. Това, че фирмата не успява с хората си, всички фирми от 2001 година насам, просто са различни фирми. Но общината според вас не желая да назначи по-добре. Не, че не желая. Тя в рамките на разбирам, трябва да се обърнем към господин Фандъкова, защото господин Григоров би могъл да се обърне към госпожа Фандъкова. Ама, значи поставяте въпроса така, като че ли аз не се обръщам. Не само към госпожа Фандъкова. Там си има комисии, там си има дирекция обществена ред и сигурност. Ние сме в всекидневна комуникация с тях. Всичко това отговаряме на гражданите. Всички жалби се разглеждат, назначават се комисии, установяват се липси, щети и така нататък. И това се възстановява от охранителната фирма. Да го подчертая, защото тя носи отговорността. Какво съветвате всички тези хора? Какво да направят? Те се оплакват на вас, после какво се случва с тези Те не се оплакват на мене. Жалбите се депозират в охранителната фирма и в суд. Могат да проведат разследващи действия. Aceste cinstite daruri și pentru cei pentru care s-a dezvit și anumiți, să trăiască Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frasurori, fiici și fiice, și pe toți cei dintre oamenii cu noi, pe fiecare după asemenea, să-i părească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Și pe voi puteți, Dumnezeitorul creștin, să vă părească Dumnezeu pentru împărăția sa. Sigur, l-am luat din banii primăriei. L-ați plătit? Bineînțeles! Păi cine mi-și dă gratis? Îl folosim în scopuri turistice. Nu înțeleg. Păi pe râul nostru ăsta, Săsar, vin turiștii și fac rafting cu